Dakle, nalazimo se u radionici radio igre Škole medijske kulture doktora Ante Peterlića i s nama je gospođa Vedrana Vrhovnik, izvanredna profesorica na odsjeku kazališne i radijske režije Sveučilišta u Zagrebu. Imam tu sreću da sam počela od samih početaka i razvijali smo ovu našu radionicu od radiofonske montaže pa sve do ovih nekih posljednjih nekoliko godina gdje radimo sve faze u radiodramskoj produkciji, od dramatizacije proznog predloška do režije, glume i postprodukcije zvuka. Znači, nekako je ova radionica rasla zajedno s mojim sudjelovanjem ovdje i sa polaznicima, iskustvom koje sam sticala godinama i ovo nam je nekako zadnjih nekoliko godina nekako ono čime sam zapravo, kako sam htjela i nekad davno sanjala kako ću osmisliti i voditi radionicu. Kad planirate radionicu za svoje polaznike, malo prije ste spomenuli, uvijek se to temelji na nekom književnom predlošku koji onda razrađujete u scenarij ili nekako drugačije? Jedne smo godine upotrijebili već gotov scenarij, radionice, scenarističke radionice koje je tada vodio Goran Tribuson, pa smo te godine kao prezentaciju imali dakle i radio igru i igrani film na temelju istog predloška, ali onda smo malo taj predložak prilagodili radiodramskom izvođenju. A u ostalim slučajevima smo se uglavnom bazirali na nekom književnom tekstu, po mom izboru ili po izboru nekad i samih polaznika, dala bi više tekstova pa bi oni izabrali. Radili smo Andersena, Svinjara, radili smo jednu Kiplingovu priču, ove godine radimo Melitu Rundek o strahu i krotitelju lavova. Koliko su vaši polaznici iskusni u izgradnji i izradi same stvaranju radio igara? Imaju li iskustva? Jesu li apsolutni početnici? Neko stečeno znanje oni imaju već kao profesori hrvatskog jezika i književnosti, što su uglavnom po profesiji ili nekih drugih predmeta u osnovnoškolskom obrazovanju, a također se bave i određenim radijskim emisijama ili radioreportažom, ili možda su dramski pedagozi ili voditelji nekih dramskih skupina u osnovnim školama, tako da neko znanje, predznanje imaju, iskustvo, možda nemaju specifično znanje baš za u procesu dramatizacije i izrade jedne radio igre. Vi ste se u svojoj karijeri bavili i klasičnim kazališnim predstavama, što vam se čini izazovnije, što je možda bliže učenicima i profesorima za realizaciju naših tema vezanih uz školu? Radio je svakako jednostavniji u smislu produkcije i proizvodnje, jer sa današnjom tehnologijom i uređajima i djeca sama mogu montirati, snimiti na jednom kućnom računalu i izvesti radio igru. Ali kad pričamo o umjetnosti općenito, zapravo jednako je zahtjevno pristupiti i radio igri ili predstavi. Ako se pristupa kao umjetničkom poslu i pozivu, onda je to jedno i drugo jednako je zahtjevna. Dakle, radio igra, često se ne zna koliko je truda potrebno za izradu jedne dobre radiofonske emisije sa svom postprodukcijom zvuka, s dobrom glumačkom igrom, koliko je sama glumačka igra zahtjevna u audio mediji u odnosu čak na druge vizualne medije koji u nekoliko i olakšavaju percepciju. Tako da, eto, više sam se ipak bavila radijskom igrom u životu nego predstavama i možda me nekako i neočekivano i povukla ta ljubav prema radiju, iako na studiju nisam to možda znala da ću se time toliko baviti. S nama su ovdje i polaznice radionice radio igre u Školi medijske kulture. Hoćete li nam se predstaviti? Dobar dan, moja je Martina Rukelj. Dolazim iz osnovne škole Ludbreg gdje radim na mjestu učitelja razredne nastave. Zašto ste se odlučili na ovu radionicu? Pa htjela sam svakako promijeniti nešto u svom radu, naučiti nešto novo i razmišljala sam o radio igri kao mogućnosti zapravo provedbe izvan nastavne aktivnosti. Koje ste znanja stekli? Evo, 2 dana ste ovdje. Što ste novoga naučili? Ova radionica se sastoji od 3 faze. Mi smo sad trenutno u prvoj fazi gdje prozni tekst raščlanjujemo i prilagođavamo radu, odnosno za sprovedbu radio igre. Nakon toga slijedi sama gluma i zatim montaža nakon snimljenih materijala. Dobar dan, evo ja sam Sanja Mataga,
Profesorica sam hrvatskog jezika, radim u osnovnoj školi Tituša Brezovačkog u Zagrebu. Jeste li se već do sada susretali s radio igrom? Pa susretala sam se s radio igrom, ali ne u ovakvom obliku, u smislu da sam radila dramatizaciju nekakvog proznog teksta, već više sam to koristila u radu sa svojom dramskom skupinom, gdje nam je zapravo taj nekakav radijski izričaj bio podrška onome što se događa na sceni.